Kaseng samla ke ramsang katunor shela akashiterek unaiweng arajar pulai kalayo ban mau buromi kalingko singi klat kaban ripo saw jong Reverend JJM Nichols Roy bolong riu kraw nakashnong shela bat kumjuru yakajat ban riu khasi barok kawai hakani kasingi lasdang ya program da jingbo sintieu ha umat sa jingken mau jong ba joy hajasir shela pok kajing yalamu presiden kaseng samla usamla McDonald pak sintieu haringkat kajing don lang kinongkit kam bat kit khot jong kaseng samla hakaju kasngi lapan buat sada ke program kerpang ke seminar lor kepang ke jingem bat ke jingtrei Reverend JJM Nichols Roy ya kebla ai dau Dr. S. Kasimli unong bishar bela syongtat jong ke diskonsel code bat kebla peniat du sekretari ke dorbar kher ramsang ke tonor u konso larlang swet u Dr. S. Kasimli aba ai jingkren halor kepang ke jingem ba ke jingtrei u Reverend JJM Nichols Roy lapan kan mau bukum nu blei ula sei kerpang yu ba joy na ka benta ban long nong yeda ya kejat ban rio bat ban yathu yaki kam ki bukraw ki bo niu ri kraw la le ki bolong shisha ga jinggar ku tangi ka jat bin riu ret pa khasi hinre yaki beiru ki jat bin riu ret pa ki badon na ka thang shate lam mingi haga jo ka por Dr. Kasim le ulakantu bat I min CM ka seng samla ban sei yaki nogelam khamtam e na po snong shela ki bolong kum uba joy nadu president secretary ban ki de khat jongka ki balai snowha ye wari la ban ro ka par phi ha ke sni ka bakapang ban kemau ye ka sniam ke ban rupo sam jong Reverend JJM Nichols Roy bat ka jing thu jong ka ne kam jing ye ka lu lang jing ye ka pot ro kumno bangin ye kan mau yo no ru crown ha ka ba ka ne ke snom na ka ne ke snom shela kala se bat ulong ru crown om tang ye ka ne ke snom han rei ye ka ri bat ka jing ban jong hi par ko we bat ka ta de Reverend JJM Nichols Roy pingat tip hama pitip kam hama pi nakani kathan ake jingde bali pa joy te hamre wala kataru ko supa ban perkemau dia bala khai Reverend JJM Nichols Roy akan khat artre jong bulai jun khat kraspa proposal hash no mau siawai hangne wa shala awang e kendu ngakli hangno kadang tak no mau siawai letro kini kilorang pa ki omba kini kisno kam show namara kapor ko kami jumai ba mensuan hakas nem khat praspak na kunyo kani kisnom kala sya pendu no jumai bon jo mare te rei wat la kisnom kala tu rei kanam ban kapurom ka jogi ko ilale kam semdu hagir kisni pamanta akabanam ko ba joy umne Kristen ka family jami kamde ke bala Kristen pa idei la kanyam khasi udeiru khasi ba udeiru na kaseng khasi bapaka hanre ke ei ke bala ja ke bala perkhati kalau ba hakas nem haka khat artre jong bala jun khat raspa kana kunyo para pare jumi ken mau let's say lama ki jing thaw jing ta lawan ujumai ba ko jur bha ha kale kathan baro ko kilong kilatwa badan kiwa kibala duno bat kilai kalano kalantia jokaum kamde shu na kajo kawan ke jingkala ha ka bor ke jingtrai ke jomre jumai kala perlong yeu berperkhat yakini ke jingja way to play. Play. Washisha. Lada don play washisha. Uyo I kene kabor ka bakrao kumot udon shisha ko play washisha bakrao balapan bandi ke bojong mariam bali ki jinja barokai. Hato une play joki Hindu. Ne be joki Musliman. Ne be joki Kristen. Ubu eta ka jikali. Pi kata ke jingkali kadang pray tak ke jingkem ke jomo ban bat ke ulai posisya bat ngalong pi ban nadu kata kapor ulas dan ban wat ke ulai posisya uliwe kata kapor padai politician padai uno senge ke balam Henry udan datang uno plue kum balong pi ki kena skul padang hakan ke jaga ke pemerintah nado kapor ke balong kuliah ke entrance lalu ke matrik
Wala wati boleh bersisa. Itu boleh bersisa. Udah jono. Atau udah joki Hindu, joki Muslim, ni joki Kristen. Lalu boleh jono. Wala sedang bantuan. Yang tahu boleh bersisa. Hakwe kami jono boleh nomor. Kasnem kat pres pak kena pura. Anak mula thai tu isya mula hukum kemit sesuai mana. Anak bawa kemit sesuai mana. Uyo iyo benar. Uyo iyo kikro. Bat laang. Tu eke ni bala penongi kini eke baraka. Ubu jingkeli. Mana bat hawe benar. Hak permungkin wajib syah. Mana tak tahu kikro, krep asai pelan, hakas mil kebakoi pula, jom munai dulu. Berhal, ya kini baru, baru logo jingkeli halade, kuno dan siamnya. Mana tak tahu ya kini baru lagi, dia bantuan mulai, berkuno dan siamnya tahu mulai. Hakat kapor, kan itu kalau palat seksnya, nama itu kita Muslim, ulung bominan bah, baterai sama kita baru pulih usah adu dalam palat seksnya, buat adu siapa je apa je Muslim. Anda ulah boleh tak dijengkeli, ulah tahu ini, kia berapa. Berkuno dengan siamiu. Kita kami ini kajik syai kalawan baru leo snow kajik keren nabar kabaam ublay ubasisya ulang utang uba ijepi bat utang uba ijepi ulang utang uba syahiton namar jumpi kawan kata kajik syai hakamat siya itu uyo snow kasur keren nabar ublay ubasisya ulang utang uba ijepi bat utang uba ijepi ulang utang uba syahiton namar jumpi utaken uday ublay ubasisya hamta kawan kajik syai hakajik iem kajik bat nado kata kapor iba joy ila padiang ibu Jisu hakajik iem kajik bat nado kata kami hadir walau jikne kemacam mulai yang mah yang Jisu hakajik iem kajik ulang padiang ibu bat anda wala dana syama hama uyo ban kemit sesuai mana uyo kiklor benai ubo biang kawan kajik kelihau itu boleh bersisya bat mana bala tahu yaki bat hakata kami kawan kajik syah ke surkran kepakaran au ngan ripin biang mereka di kalau mabaran kamu kata-kata ublay bersisya ulang tahu wa ijepi baru tahu wa ijepi ulang tahu wa syahitan nama jompi yakini kalau siapa kajik talk kajik kami ai kajik tu asyik masih pi iba joy wat laila pediang yang Jisu dalam Kristen karena im juga bandai aku itu 4%. Kita kisah kasih berkhatim dan keram Krishna mission kita invite you nak kau kapor supaya pak bandai ban keren abaran kilo itu function bakatip dikene kau lain apa nak kau jaga imklan banyak tu bawa syam dia Jisu belum boleh posisi ubah itu polis kejadian hoi mai si bon kejadian dikai kejadian senang kejadian tu abang boleh jadi tu kita Android kejadian lewat kejadian polis Android kapor kebabu udah lewat boleh syakal kata ulah IT hati ni kiri ramah kibadal apa apa selama kapor bandera udah bantu lagi kamu boleh kumta la orden yo bajoy kum pastor kapalang ke mulai dah tahu pastor bawan po Bengal brother Khan kyo
la ordenyo, la lo pastor. Hanrei, haka pon lo pastor, pray ka kam ka jumlay, kawan pat ka jingkat. Ban involved haka politics. Haka por, jompa joy haka por kuat kadang-kadang ka India kadang-kadang haka por jompa jing sosial British. Hai ni haka por ka state Assam, tama hata ka por kadai ka British Assam, kuman baru kai ka India bentuk ka video jogi ilang haka por ka jing sosial jom ka soka England British ada ka por. Kunta barolong pastor, rolong tre ka kam ke jomblay. Hanrei latung yang ke minister hapa jo ka sarkar British Assam harta ka por dan to ka kisujit su appoint ki ndai banong election parliamentar. La su appoint. Kunta latung na baro kai ki jetnya. Na muslim ladang, Hindu ladang, Buddhis ladang, Jain ladang, na baru kai kejadian ladang lu berpersen kata kesakar Assam, haka British, karena yang yang Kristen padang. Kumta kejing terwang kawan ai bajuan, ba unshim, ya kene kekam banlong kum minister haka sarkar Assam, haka por jumka British, haka por. Kibai do kiba ajing kerana kata sengi kiba kentup yo general secretary jong keseng samla usamla wante do raji uba RL Roy ba T Yudbon urang ba snong barim uba Tobias Tudop secretary ke dorbar snong Shela bat kibai kibla pen kan mawi ki kam kiba kraw jong Reverend JJM Nichols Roy ubla le na benta ka chat ben riu khasi bat kiret pa hapo kari India ban kaki kan mau urang ya kasih khat jong ru kraw jong kasdong bat kajan bendeu jongi di Reverend JJM Nichols Roy iba ijukat iba joy lani aku senang jongi ijukat sakap joy ka jumpu juga dekat seminar kalau ban pertu jadi kam bat kimanti iba bendeu rukra lale nak bentang kari bat kajan bendeu jongi sahab joy dan al kham sultanan nang yakfan nama sahab joy Sabjoy minister banun kong na hikasi kung ngajukan mau ini ya kepala khati da gubernur harapu kapur jong kasarkar hari usahab joy agi por dalam election yang kita ke election campaign election nak mau ya kitin tiba ujuk keren ban om di pajak mungkin yes kam na aja taga de kentin ke bawah kata ya keren election bentar ban om bentar pula akan panen be usaha de om yes kam na aja om kata uang lu lada himjit jangan ki anggap belaina benen himjit jangan dan lalu bagi lagi sini buat friend kita kira buat lesson campaign kita ngapain kum baca kayak message sekali pakai chat pada view kecuali apa bantu yang kita kali kalau ngalamu mensensnya hatu dan donmu bukan palat yang banyak upajoy lani usaha joy Amar kata message kita riba kejai berreu hantam kesenang. Bangi dewan lele, besar kita mau yang lo tahu lah, pateng lah pateng. Hantam, baka sarkar kadai, ban ICT, jangan kita singifman, kajong upajoy. Naga benda, kajingkerku, jika ri, jika jai berreu.